Il-wedit elettorali tal-Partit Laburista ser ikunu qed jiġu implementati mill-aktar fis possibbli sabiex bekk ikunu jistgħu jinħolqu aktar postijiet tax-xogħol. Kien dan il-messaġġ ewlieni tal-Ministru responsabbli mill-ekonomija, l-investiment u l-kumpaniji żgħar u medji Chris Cardona waqt l-ewwel laqgħa li żamm mal-uffiċjali tal-GRTU minn mindu ġie maħtur bħala Ministru tal-Gvern. Gvern ġdid ser ikun qed iżomm laqgħat frekwenti ma' stakeholders kollha f'dan is-settur fosthom il-GRTU sabiex il-problemi li taffaċċja l-industrija lokali jiġu solvuti bi priorità assoluta. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mit-tkabbir ekonomiku u l-kompetittività Edward Zammit Lewis qal li gvern ġdid ċer ikun qed jagħti priorità wkoll lis-settur marittimu, settur li huwa rappreżentat ukoll mill-GRTU. Qal ukoll il-GRTU jridu jkunu partners fil-ħidma tal-gvern ġdid. Matul din il-laqgħa l-President tal-GRTU Paul Abela filwaqt li awgura lill-gvern ġdid għall-ħidma tiegħu saħaq li l-GRTU se tkun qiegħda tikkollabora mill-qrib mal-gvern. Paul Abela ppreżenta wkoll dossier lill-Ministru u s-Segretarju Parlamentari rigward numru ta' proposti u suġġerimenti li l-GRTU trid li gvern ġdid jaħdem fuqhom matul ix-xhur li ġejjin.